Yes, nibyo ndagusuhuje nguhaye ikaze kandi turi ku itariki 14 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka wa 2026 na makuru agezweho yihutirwa cyane, amakuru ari kuvugwa ku butaka bw'u Burundi, ku butaka bwa Kongo ndetse u Rwanda na Uganda n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Reka twinjirane mu nkuru zikomeye cyane z'imiripuko zikomeje kugenda zivugwa, aho igisirikare cya leta ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kwesura na mama 23 bikaba benshi bivugwa ko ari cyo giteje ikibazo gikomeye cyane. Bigenze bite kugira ngo umuyobozi mukuru w'ibiro bya gisirikare by'u Burundi FDNB, ubwo no kuvuga ko ari umugaba w'umukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ibimubayeho bigenze bite? Uyu mugabo bivugwa neza ko yaguye mu mutego ukomeye cyane nyuma y'uko yakomeje kugenda ashinjwa kuba umwe mu bagamije guhirika ubutegetsi bwa generali uyoboye iki gihugu. Generali uyu mugabo Generali Neva nyine akaba ari umwe mu bagabo bakomeje kugenda bagerageza gukura mu nzira abakomeje kugenda babitambika. Generali Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ndibukubwire ibimubayeho ndabifite muri aya makuru. Ese yagambaniwe nande? Ese ni perezida w'igihugu cy'u Burundi ushaka kumwikiza General Evariste Ndayishimiye ko asa n'uwarakaye? Ibi ndabikubwira cyane kandi ndakubwira ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, nimva Igitega na Bujumbura nkubwire bombori zongeye kumvikana muri leta majoro y'iki gihugu, ndakwambutsa nkujyane ahitwa Masisi, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'abasirikare bivugwa neza ko arabo mu itsinda rya Special Force y'igisirikare cya leta ya Kongo nyine nibo besuranye n'igisirikare cya 23 mu bice bya Masisi. Ndakubwira iminyago ndetse n'ibyahabaye, ibi byose biri gutuma urugamba rwongera kugaragara mu bice bitandukanye, dore ko benshi bari bazi neza ko intambara iri kugenda ikendera, ariko bisa naho byatangiye bundi bushya. Nanone abacengezi bakomeje kugaragara mu mujyi wa Goma bateje inkeke, hongeye gufatwa abandi. Bivugwa neza ko ubu tuvugana ubutasi bwa 23 buri gukora ibyo benshi bakita nkaho ari ibitangaza, kugaragaza aba basirikare b'igisirikare cya 23 bongeye gucakira aba twakita nk'abagambanyi cyangwa se abaje gutata amakuru. Bisa naho byongeye gusubiza icyizere abaturage. Ibi byose turabisesengura, urumva byinshi cyane biri kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ntabwo twarangiza aya makuru tutakubwiye ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Turajya Minembwe twumve ibyo Kisekedi yongeye gukora, wongeye kudeployinga ingabo nshya kugira ngo zijye guhangana mwabiriya bice ingabo za leta ya Kongo zimaze iminsi zitsindirwamo. Reka twinjire muri aya makuru duhera ku nkuru ikomeye cyane, inkuru iri kuvugwa ku butaka bw'u Burundi. Ubu tuvugana byamaze kumenyekana neza ko umuyobozi w'ibiro bikuru bya gisirikare by'u Burundi General Prime Niyongabo yamaze kuba aburirwa irengero. Benshi bavuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba yamaze gufungirwa ahataramenyekana cyangwa se akaba yagiriwe nabi, kuko bivugwa neza ko yari yamaze gutegura ikimeze nka coup d'etat. Gusa bamwe ntibabivugaho rumwe, bamwe bati uyu mugabo ashobora kuba yaguye mu mutego w'abakomeje kugenda barwanya leta y'u Burundi ndetse barimo na Red Tabara, dore ko bamwe bagiye bavuga neza ko hari abasirikare bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi bagiye bagaragara bakorana na Red Tabara, bakagenda batega imitego bagenzi babo, kugeza ubwo hari n'abashakaga kwica n'umukuru w'igihugu. Ubu rero haravugwa igisa naho ari ubwira kabiri Bujumbura na Gitega. Kugeza kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo asa naho yaburiwe irengero, ariko ibi byose bisa nkaho biri kugenda byegekwa kuri General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye nyiricyubahiro ukomeje kugenda akiyaringa icyo ari cyo cyose kigerageza kumwitambika mu mugambi we wo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, ndetse n'abashaka kumwitambika mu mugambi we wo kongera kuyobora iki gihugu. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ibi ashobora kuba yabikoze mu rwego rwo kwikiza, ariko akaza kubyegeka kuri Red Tabara n'abandi batavuga rumwe na leta y'u Burundi, kuko bisa naho bigaragara neza ko iki gisirikare cy'u Burundi nta waturuka muri Red Tabara ngo abashe kugera asanzwe haba cyangwa se ngo agabe igitero ku mugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo. Ibintu bitaza korohera, biravugwa neza ko ashobora kuba yanyurujwe, ndetse bamwe bavuga neza ko ibi byakozwe na operasiyo y'itsinda ry'abasirikare bivugwa neza ko bateguwe na Generali Neva utegetse iki gihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda agerageza kwikiza abagaragara nkaho
bashaka kumwitambika mu migambi ye. Ubu tuvugana igikuba cyacitse, bamwe baraperereza bagashaka kumenya amakuru, ese koko Prime Niyongabo aherereye he? Ese koko yashatse gukora kudeta bimukoraho? Ese ko hari n'abavuga neza ko ashobora kuba atakiri kuri ubu butaka, bamwe bakavuga ko afungiwe ahantu habi cyane. Ibi byose turakomeza kubikurikirana, gusa ni inkuru zigezweho, ariko kandi reka twigarukire ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo, twigire muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Masisi. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana imiborogo ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ntabwo bari kugaragara muri ibi bice, gusa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari gufatikanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bakaza kugaba ibitero bikomeye ku biniriro bya 23 byaje gutuma izi ngabo za leta ya Kongo ziza kuhatakariza bamwe mu basirikare benshi bakomeye cyane. Na masasu menshi yumvikanye 23 yongera gukoresha ibiturika bya Katyusha, ku buryo benshi bemeza neza ko aho urugamba rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo gikwiye kuruvamo kikaba cyafata umwanzuro wo kwirinda kwa divansinga muri bice, uko bisa naho 23 ibirimo neza ndetse irimo irakubita itababariye. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari ibiturika biremereye cyane muri Masisi, ariko n'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bamaze kurekura ibirindiro byabo bahunze, bari kugenda barasa mu kirere, bisa naho ari uguteza umutekano muke, ariko bitari buze kugira icyo bihinduraho. 23 ikomeje guhagarara mu birindiro neza kugeza ubwo yongeye gufata bamwe bafatwa nk'abagambanyi hano mu mujyi wa Goma, ndetse baza kugenda batangira gushyirwa aho bakwiye gushyirwa. Ni nyuma y'uko 23 binyuze mu butasi bwayo yongeye gukora icyo twakita nka fuyi check up ikomeye cyane, yongera kuvumbura abashaka guhungabanya umutekano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bivugwa neza ko bakorana bya hafi na leta ya Kinshasa. Abangaba rero ibyababayeho bisa naho ari agahomamunwa, bongeye gucakirwa muri uyu mujyi bataragira ku ntego zabo. Benshi bongera kwemeza neza ko 23 iryamiye amajanja kurushana mbere. Tuvugana mu mujyi wa Baraka hasa naho hari kuba igisa naho hari ugukubura. 23 yamaze gufata igice kinini cyane cy'uyu mujyi, ahubwo irimo irarwana no kumaramo aba FDLR bakomeje kugenda bumvikana bakora ibikorwa bitandukanye by'urukozasoni mu bice bisa naho bamaze kugenda byirukanwamo, bari kugaba ibitero shuma. Ibi ndabikubwira uko FDLR yongeye kwirukanwa muri uyu mujyi. Turambuka umupaka nkubwire ibijyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kwakira ikimeze nkaho ari message ikomeye cyane ituruka muri Etat Majoro y'igisirikare cy'u Burundi. Bisa naho abarundi bari kumenyesha perezida wabo ko ibyo ari gukora batabyifuza, ndetse ko nakomeza biri buze kumugiraho ingaruka ku bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba. Ibyo nabyo ndabifite ndi bubikubwire neza muri aya makuru. Yes, nibyo koko amakuru arasobanura byinshi cyane bigezweho aka kanya. Ni umutekano, politiki na diplomasi. Reka duhere hano ahitwa Puezero, niho hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane nyuma y'uko aha Puezero higaruriwe n'ingabo za 23. Hakaba hakomeje kugaragara ibisa naho ari operasiyo ziri kubera mu nkengero za Puezero. Ni operasiyo zigamije kwirukana izi ngabo zagiye zihahungira, ndetse n'izagiye kumera nkaho zishaka kwiregurupa ngo zibe zagaruka kugaba ibitero ahangaha Puezero neza mu isantere ndetse n'ibice bihakikije. Ubu tuvugana abasirikare n'igisirikare cya leta ya Kongo bagabweho igitero gikomeye cyane n'intare za Sarambwe, ubwo bageragezaga kwiregurupa ngo babe bagaruka muri ibi bice. Ariko nanone ikintu cyatangaje benshi cyane, 23 na twirwano bakimara kubacanaho umuriro babagabyeho ibitero, abasirikare bigiriye inama yo gufata bimwe mu bikoresho basahuye, ndetse nubwo byagaragaye ko aba basirikare bafite ikimeze nk'aho bagenzwa n'ubujura, kuko hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abo muri Wazalendo birukanka bafite amatungo magufi, ndetse na bimwe mu bikoresho bigaragara neza ko atari ibikoresho bya gisirikare, ahubwo ari ibikoresho byakoreshwaga n'abaturage basahuye aho bari bamaze iminsi barahungiye. Ibi biri mu byatumye 23 itangiza iyi operasiyo ikomeye cyane yo gukukumba no gukubura, ikura mu nzira abari kugerageza kwiregurupa bahungiye mu nkengero za Puezero. Ariko ibyababayeho ni ibintu bisa naho ari agahomamunwa.
abasirikare bagaragaye birukankana ibice by'ibikoresho. Hari abari bafite n'amatungo magufiya, benshi bavuga neza ko yari yiganjemo ihene n'ingurube ntoya, ibibwana byazo, aho benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gutsinda urugamba n'ubundi bisa naho biba bigoye. Ibi ni ibyo basahuye mu baturage mu 23 ikimara kwakira ubutumwa bw'abaturage bakomeje kugenda bayihamagara, bayibwira ko izi ngabo zahungiye muri ibi bice nyuma y'uko zirukanwe Poezero zibajujubije ndetse zikomeje kugenda zibasahura zikora n'ibindi byaha bitandukanye. Ubwo nibwo intare za Sarambwe na Twirwanaho bahise bategura operasiyo Karabutaka bise gukubura. Iyi niyo yabashije gukura mu nzira izi ngabo. Abarundi bakomeje nabo kunanirirwa kuri uru rugamba. Iki kiri gutuma ingabo z'abarundi zihura n'uruva gusenya ndetse bigasa nk'aho 23 iri kuzibasira ku buryo butandukanye n'izindi ngabo. Bisa nk'aho izi ngabo z'abarundi zagiye zigerageza kubangamira ndetse no gutambamira inyungu zose za 23. Ni nayo mpamvu 23 nayo itari kubababarira na gato, yahibiri kubafatira iri kubahonyora nk'uko byagaragaye mu mujyi wa Baraka. Ahangaha ni muri Kivu y'Amajyepfo, murabizi, muri teritwari ya Fizi, ahongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. 23 n'abarundi bisa nkaho rutari buze koroha. Ubu tuvugana 23 yamaze kwigarurira igice kinini cyane cy'uyu mujyi wari usanzwe ukontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Kandi ibi bice biri bimwe mu bice bikomeye cyane bibarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba bose bamaze kumeneshwa ubu 23 iri gukora ikimeze nkaho ari ugukura mu nzira, isa naho ikiriyaringa ibice yamaze gufata kugira ihashyire defense ikomeze kwa advancinga, mu gihe ingabo z'abarundi nabo bari gufatikanya bagaragaye basa naho barimo barasohoka mu mujyi ndetse abandi bahungira mu bice bisa naho byitaruye byaberagamo imirwano. Ibi byongera kugaragaza ko igisirikare cya 23 gahunda gifite isa naho ari gahunda ikomeye cyane yo kwa advancinga. Abo basore b'intare za Sarambwe bakomeje gukora ibitendo karahabutaka. Ku rupfu rw'abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cy'u Burundi FDNB, aba kandi urupfu rwabo rwamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, Generali nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste nyine Ndayishimiye. Uyu mugabo ukomeje kuri koroza wamaze no kwitangariza neza ko we na Tshisekedi ari mbiri azakomeza kumuba hafi kugeza igihe uru rugamba ruzarangirira. Benshi baribaza igihe uru rugamba nyine ruzarangirira mu gihe ingabo z'abarundi zikomeje kugenda zihatikirira. Uyu mugabo ni ijambo yavuze nyuma y'uko yarabajijwe ku bijyanye n'ingabo ze ziri ku butaka bwa Kongo, avuga neza ko yiyemeje gufasha Tshisekedi ndetse kandi ko atagiye kubihagarika, agomba kumufasha kugeza igihe uru rugamba rurangiriye. Ubu tuvugana umwuka mubi watangiye kumvikana ku butaka bw'u Burundi nyuma y'urupfu rw'abasirikare bakuru byamaze kwemezwa neza ko baguye mu mujyi wa Baraka ubwo 23 yahagabaga ibitero bikomeye cyane ndetse ibitero byakoresheje imbunda zikomeye cyane zirasa amasasu y'urufaya 12 zakoreshejwe cyane, BM24 amatanka y'intambara yarekuraga amakompura, biza gutuma abasirikare bakuru b'abarundi bari mu bayoboye ingabo z'u Burundi ziri muri ibi bice baza kuhasiga ubuzima nyuma y'uko bageragezaga gusohoka muri uyu mujyi ngo babe bahunga. Ibi rero byateje ikibazo kimeze gite ku butaka bw'u Burundi hariya neza Igitega ahasanzwe hatuwe perezida w'igihugu cy'u Burundi, dore ko mu birometero bike cyane hanabarizwa n'ikigo kinini cya gisirikare. Humvikanye amasasu menshi cyane araswa mu kirere, bivugwa neza ko ari abasirikare bigaragambyaga basa naho batari kwishimira izi nkuru ziri kuva kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari ibishashi bikomeje kugenda byerekana neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi, abasirikare b'iki gihugu basa naho batakiri kumwumva. Benshi bamushinja kubashora mu ntambara abatari biteze ndetse batapanze kurwana, akaba ari nayo mpamvu bakomeje kuwatikirira. Abasirikare bamaze kugwa kuri ubutaka bw'u Burundi mu by'ukuri ugiye gukora ibarura ugereranyije n'ibyo 23 ivuga n'imirambo ifite ndetse nako n'imbohe
zikomeye z'intambara ifite n'imirambo yagiye igaragara, bisa n'aho ari umubare munini cyane ku buryo bisa n'aho icyuho cyatangiye kugaragara mu gisoda cy'u Burundi. Son Excellence nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi we ibi bisa n'aho ntacyo bimubwiye, yongeye gukomfirima yemeza neza ko azagwa inyuma ya Tshisekedi. Bamwe baravuga ko uyu mugabo akoreshwa n'ibijyanye n'ubutunzi aherezwa na Tshisekedi, ariko we asa n'aho abihakanira kure, agaragaza neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe hagiye hagaragara ibisa n'aho ari zahabu zambuka, bivugwa ko ari ibihembo byahembwaga uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi, ndetse zimwe zikagenda zinafatwa zigakomwa mu nkokora. Benshi bakavuga neza ko mu minsi ishize uyu mugabo yari yagiye no kwishyuza amafaranga yaba yarasigawemo i Kinshasa, maze biza kurangira minisitiri w'ingabo ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo bamushinje ko yagiye abagira inama mbi zagiye zibaganisha ku ntsinzwi. Ibyo benshi bavuze neza ko aya mafaranga atigeze ayacyura. Ngayo ngukorera igisoda cy'u Burundi n'ubu cyamaze kwinjira mu kimeze nk'aho ari ikiriyo cy'aba basirikare bakuru bo n'imirambo yabo. Bivugwa neza ko iri buze kugezwa hano ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, kuko yamaze gufatwa n'ingabo z'u Burundi nazo zageragezaga guhunga iyi mirwano. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru, na aha twigire hano za Goma, neza mu birometero bike cyane uturutse Goma, ariko kandi amasasu menshi yavugiraga muri ibice yumvikaniraga kure cyane, bitewe nuko muri parike ya Virunga amakuru yamaze kumenyekana neza ko FDLR zamaze gusubiranamo, ku buryo benshi bavuga neza ko zarasanye karahava. Amakuru aremeza neza ko izi ngabo za FDLR zasubiranyemo nyuma yuko zitahuje, maze ziza gucikamo ibice bigera kuri 2 ndetse ziza guhangana. Ibyatumye 23 iza kumenya andi makuru akomeye cyane y'ibirindiro bishya bya FDLR byateguraga kugaba ibitero hano hafi n'umujyi wa Goma. Ibirero byahise bitegura amaoperasiyo atandukanye nk'uko benshi bakomeje kubitangaza, aho igisirikare cya FDLR, izi ngabo z'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufashwa na leta ya Kongo zikomeje kugenda ziregurupa, ariko nanone zikaba zitangiye gushwana ndetse nazo ubwazo zikarasana, mu gihe 23 nayo iba itazoroheye. Ubu tuvugana rero hamaje kugenda humvikana ibisa naho ari amasasu yatangiye kugenda ahoshwa muri ibi bice. Reka twigire hano neza mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Uribaza ngo bimeze bite? Inkuru iravuga neza ko mu gihe uyu mutwe wa MLDP twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge zasomaga aya mazina y'abasirikare b'abarundi bamaze kugwa kuri ubutaka, ibi ngibi byahise biteza intugunda, imyivumbagatanyo interine mu gisirikare cya FDNB. Ubwo ni igisirikare cy'u Burundi nyine. Amazina yasomwe namwe mu mazina menshi cyane yiganjemo urubyiruko rukiri ruto, abasore bavutse mu mwaka wa 2022 bafite imyaka 24 ndetse n'abafite 23 no biganje mu bamaze kugwa kuri ubu butaka. Inkuru ibaza abasirikare b'u Burundi niba koko bazemera gukomeza gutikirira ndetse no kugwa kuri ubu butaka nyine bw'iki gihugu cya Kongo, kuko hamaze no kugaragazwa imirambo myinshi cyane. Ubwo umunyamakuru yanyuzaga kamera muri zimwe mu nzira nyabagendwa, kuri ubu ngubu zisa naho zitakiri nyabagendwa kubera ko imirambo y'ingabo z'abarundi igaragara mu bice byinshi cyane ahangaha, kugeza ubwo bamwe bemeza neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri uwabashyingura yacoka, ndetse bagasaba abarundi kuza gutwara amayiti zabo. Ubwo urugamba ruba rushyushye, abarundi bamaze gucanirwa, imirambo y'abasirikare babo isigara hano ku kibuga cy'imirwano. Ibintu bikomeza kugenda bibangamira abasanzwe bagenda muri iyi mihanda yerekeza Minembwe na Mikenke, kuko bavuga neza ko babangamirwa n'umunuko w'iyi mirambo y'ingabo z'abarundi. Ibi byose birakomeza kugenda byegekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bavuga neza ko yakomeje kugenda arangara ndetse atita cyane ku bijyanye n'umutekano w'ingabo ze ndetse imbere mu gihugu, ahubwo agafata umwanzuro wo kohereza izi ngabo z'u Burundi hanze y'igihugu, ari naho zikomeje kugenda zigwira. Ubu tuvugana bapfuye rero harimo abasore bakiri bato ndetse n'abakamanda babo. Bivugwa neza ko aba bose imirambo yabo ifitwe na 23. Igisirikare cy'u Burundi ntabwo kiratangaza ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo bavuga neza ko hatangiye kimeze nk'aho ari ukutumvikana, aho abaturage batangiye kurakara ku butaka bw'u Burundi nyuma yo kumva amazina y'abana babo bamaze gupfira kuri ubutaka bw'u Burundi.
Ibintu rero ntago byoroshye i Kinshasa naho haravugwa igisa naho ari bombori nyuma y'uko Tshisekedi yakiriye inkuru ko indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yasaga naho yari yatiye Uburundi bitewe n'uko oda yatanze y'ibikoresho bya gisirikare itaramugeraho. Indege rero ikimara guhanurwa nyuma yaho bivugwa neza ko isatumizwa inama y'igitaraganya y'abasirikare bakomeye hano i Kinshasa. Bivugwa neza ko bagiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibikoresho ndetse n'ibihombo bikomeye cyane iki gisirikare cya Kongo kimaze iminsi kigira, ndetse aho bivugwa neza ko hashobora kuza kugira bamwe bakurwa mu nshingano ndetse abandi bagafungwa bashinjwa kuba bakorana n'umwanzi bahanganye. Iyi nama bivugwa neza ko Tshisekedi ari we ubwe uza kuyiyoborera, ariko ni inama ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kumugwa neza cyangwa se ikamugwa nabi ugendeye ku batumijwe muri iyi nama. Ubutasi bw'igihugu cya Kongo baravuga neza ko bushobora kuba bufite amakuru ko hari bamwe mu basirikare b'igisirikare cyabo ndetse biganjemo abakuru bakomeje kugenda bakorana n'umutwe wa M23. M23 ikaba yaramaze gufata umuhanda werekeza ibice bigana mu bice biherereyemo abasirikare ba FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri ubu urugamba rukaba rumeze nabi. Tshisekedi yamenye amakuru ko intare za Salambwe ziri gushaka inzira iyo ariyo yose izerekeza mu mihanda yerekeza i Kinshasa. N'urugendo rurerure. Tshisekedi rero benshi bakomeje kumugira inama yuko yakemera ibyo M23 imusaba, kuko mu gihe M23 izaba yatangiye kuba ireba hakurya ihareba Kinshasa, ibi bizamugora cyane azisanga yamaze gufata ubuhungiro kandi nta handi azahungira ni mu Bubiligi, maze iyi ntebe yicayeho ikaza kuba yafatwa n'intare za Salambwe. Ibi rero benshi bakomeje kugenda babivugaho ndetse bemeza neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ashya ubwoba. Ibi nibyo byatumye atumiza inama y'igitaraganya ya Etat Major i Kinshasa. Na n'ubu bivugwa neza ko inama zikomeje kugenda ziterana za hato na hato, asaba inama ndetse n'ubufasha ubwo aribwo bwose bwamufasha kugira icyo aganira na M23. General Sultani Makenga bivugwa neza ko noneho ubu yaba yakiriye telefone bwa mbere iturutse kwa perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi kugira ngo babe baganira, ariko ntabwo turamenya ibyo uyu mugabo yasubije Tshisekedi wari warinangiye ndetse yaranze inzira z'ibiganiro zarageragejwe inshuro nyinshi, ibiganiro bya Washington, ibiganiro by'i Doha ndetse no mu Busuwisi, ariko bisa nkaho bitari byaratanze umusaruro. M23 yakomeje gupushinga. Ibi nibyo bivuyemo umusaruro w'uko Tshisekedi yamaze guca bugufi ndetse akaza kwemera ibyo asabwa. Kivu Republique, leta ya M23, Tshisekedi wari warakomeje kubyitambika, bisa nkaho byamaze kugenda bishyirwa mu buryo ndetse byamaze kugenda byemezwa. Ubu hasigaye gushaka ibimeze nkaho ari ibyemezo ndetse n'abashinzwe ubusugire bw'ibihugu bakaza bagakata imipaka, dore ko iyi leta izabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Ubugande, Kongo isanzwe nyine nk'uko bigenda bigaragara, ndetse n'igihugu cya Tanzania nk'uko bigaragazwa kuri mapu, ndetse kuko izaba ikora kuri Tanganyika. Ibintu rero bisa naho bitoroshye, ndetse Tshisekedi yatangiye kujya kuri pressure n'igitutu gikomeye cyane. Amahanga akomeje kureba icyo ari cyo cyose cyagarura umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, nubwo benshi bagiye bavuga ko Tshisekedi yavuniye ibiti mu matwi, ariko benshi bagiye bavuga neza ko nanone atazasuzugura amasasu n'igitutu gikomeye cyane kuri Tshisekedi, nibyo bitumye yemera ibi ngibi. Ubu tuvuga ntatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ikimeze nkaho ari idarapo rya Kivu Republique rigizwe n'inyenyeri iri mu bara ry'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko rikomeza kugenda rigaragazwa. Benshi baremeza neza ko iri rishobora kuzakoreshwa, ariko nanone hari n'abagenda banugwanugwa irindi darapo rishya, ariko hakanavugwa indirimbo y'igihugu ko byose byamaze gutegurwa. Benshi bibajije icyatumye M23 ishinga igipolisi n'inzego zikomeye cyane zitandukanye z'umutekano. Benshi bati inyeshyamba zigira igipolisi n'igisirikare ndetse n'uburyo bw'imiyoborere bumeze gutya, bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Ibi rero byamaze kugaragazwa mu gihe M23 yo yakomeje kugenda isa naho yari yarabiteguye kera. Tshisekedi we yamaze kwisanga mu mutego, yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki n'intambara, nta yandi mahitamo yari afite. Kugeza kuri M23 ibyo yarwaniye, ibyo yakobokeye, ndetse abasore bakaza kugenda bamena amaraso, bisa naho biri kugenda bigerwaho. Nubwo benshi bavuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba ari amayeri, ariko bavuga neza ko nta mayeri ashobora kuzana muri ibi ngibi bishobora kuba bigiye kumukoraho. Ubu tuvugana M23 yashinze ibirindiro bishya mu birindiro yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice yategetswe, ndetse
M23 kandi ikomeje kugaba ibitero bitandukanye mu bice bikurikira: ibice nka Kisangani, ibice bya Warikare, ibice bitandukanye bivugwa neza ko ari ahiri gushaka inzira ndetse naho izajya inyuza ramforo cyangwa se ubufasha mu gihe yaba yatangiye ibitero byerekeza i Kinshasa. Benshi bakemeza neza ko kugeza ubu ngubu rero aho amasasu ari kuvugira hose Tshisekedi yamaze kuhamenya, ndetse ari nayo mpamvu abamugira inama bamubwiye ko agomba kwicara ku meza y'ibiganiro maze akaganira n'umukuru wa M23 by'umwihariko ukuriye igisirikare Generali Sultani Nziramakenga Emmanuel. Uyu kandi akaba ariwe warakomeje kugenda avuga neza ko gahunda ari ugukuraho leta y'abaginga. Leta y'abaginga yavugaga ni leta ya Tshisekedi, kuri ubu ngubu rero itangiye no kugenda isa naho iri kumanika amaboko. Nta wari witeze ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu wagiye urahirira kenshi ko atazongera kwicarana ndetse atakemera kwicarana na M23 ku meza y'ibiganiro, kuri ubu benshi bavuga neza ko guhinduka kwe bitari bitunguranye. Abamuzi bavuga neza ko avuga ibintu asa n'uhubutse nyamara nyuma bikazarangira yisubiyeho. Kuri ubu rero byabaye komprime. Uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo ashaka ibiganiro by'amahoro, kandi ibiganiro bitagamije guhagarika intambara gusa, bigamije guhama M23 leta yigenga kugira ngo abakongomani yaba bari muri Kivu zombi ndetse n'abaturuka mu bindi bice bongere kuba bagira amahoro ndetse n'amahwemo. Imyigaragambyo irakomeje mu bihugu bitandukanye bamagana Tshisekedi mu Bubiligi ndetse no mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hose bakomeje kugenda, abaturage benshi b'abakongomani bahari bakomeje kugenda basa naho bamagana Tshisekedi mu buryo bweruye, ndetse baririmba indirimbo zivuga neza ko yakabaye areka kurimbura abanyamurenge. Ibintu rero amahanga yose yakomeje kureba akareba agasanga adashobora kubyihanganira. Bisa nkaho Tshisekedi yamaze gufatwa nk'umunyamafuti ndetse nk'ukora ibyaha by'intambara, akaba niyo mpamvu yemeye ibyo yasabwaga yari yamaze kwinangira mu minsi yatambutse. Operasiyo Kirimbuzi, Operasiyo Uruziramire, operasiyo idasanzwe y'igisirikare cya M23. Ni operasiyo kandi yakozwe mu buryo benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya M23 uburyo cyayikozemo ari uburyo budasanzwe, ku buryo bisa naho bizagora uwo ari we wese uzagerageza kongera gukora ubu buryo, kuko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwararikwa mu bice bya Irundu. Niho hamaze kugaragara imirambo irenga 62. Ibice bitandukanye byerekeza Puezero, abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo imirambo yabo ntiyabashije kubarwa kuko ni myinshi, yivanze n'abazarendo bo bahatikiriye cyane. Ibi byose byabaye nyuma yo ku gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kunoza umugambi n'ingabo z'abarundi, igitero gikomeye cyane bari bagiye gukorera Iminembwe. neza bivugwa neza ko cyari cyo kurimbura ndetse bagatsembatsemba, maze abatuye Minembwe bakaba amateka, n'izi ngabo za twirwaneho zikameneshwa tombe igahita iba. Ariko ntabwo byabakundiye cyane. Intare za Sarambwe zaje kwifatikanya n'amadu babasha guhagarika iki gitero, ariko kugihagarika ntibyari bihagije. Aba basore basa naho bari bafite umujinya udasanzwe, bakubita bataba bariye, bakubita babaga, bakubita bakuraho, ndetse basa naho batanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ubu tuvugana imirambo irimo iragaragara ni myinshi, amaraso ni menshi hasi, ibintu birakomeye. Abasirikare b'abarundi basigaye basimbutse kuri uru rupfu cyangwa se kuri iki gitero babashije kwirukanka amasigamana, na n'ubu baracyatorongera mu baturage, aho abaturage nabo bari kubaha induru kugeza ubwo bafashe umwanzuro wo gukuramo impuzankano ya gisirikare bakagenda bikinga ku tundi twenda babonye kugira ngo babashe kuba babona agahenge. Ariko ibi ntabwo bihagije. Ni inkuru ikomeye cyane yaje kuvugwa ubwo wari uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi yaje kwicwa rugikubita, ibyaje gutuma communication ndetse n'abakamandazi bari bari kuri front line baza kubura oda cyangwa se ubaha amabwiriza mu kugerageza gukora ibyo bashaka, ndetse bisa nkaho nta communication. Niho byaje kuzambira abarundi abadede, mbega ngo baracucumwa. Niki kiri gutuma leta y'u Burundi, leta ya General Evariste Ndayishimiye ikomeza gutsimbarara, igakomeza kurunda abasirikare
kuri ubutaka bw'u Burundi mu gihe mu by'ukuri babona neza ko bisa naho byagoranye. Benshi baremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ibyo kiri gucamo ubu ngubu bisa naho ari ibintu bitigeze bibaho. Umubare bari gutakaza ni mwinshi cyane bitandukanye n'ikindi gihe. Ibi rero biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Son Excellence wamaze gusa naho yerekanwa nkaho ari umwe mu bantu bakomeje kugenda batikiriza izi ngabo kuri ubutaka bitewe n'ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana amabaragisi atandukanye y'ingabo z'abarundi ku butaka bw'u Burundi. Benshi bakiriye inkuru ariko bumva ko ari ibintu bidasanzwe, bivugwa ko aba basirikare batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo mu buryo bwa discipline. Imyigaragambyo bari gukora si yo kujya mu muhanda cyangwa se ngo barase mu kirere, ahubwo benshi bavuga neza ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bamaze kumenya ukuri ko bacuruzwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi nawe ubu asa naho yicariye intebe ishyushye kuko imipango ye yose yamaze gupfuba, dore ko yari yamaze kuzuza umugambi n'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa nazo ziri mu zaguye kuri uru rugamba. Izo bise P5 bashaka guha igice cya Minembwe ngo bakazajya bagikoreramwo imyitozo bakakigiramwo ibirindiro, ariho bazaturuka bajya guhungabanya umutekano w'ibihugu bitandukanye harimo ngo n'u Rwanda, nubwo bisa naho bigoye. Igisirikare cya leta ya Kongo rero ni kimwe mu cyatakaje abasirikare benshi cyane muri ibi bice. Niho benshi bavuga neza ko ibi byo gutakaza ku ngabo z'u Burundi na Kongo byari bisanzwe, ariko abaturage bo ku butaka bw'igihugu cya Kongo batangiye kuvuga neza ko ingabo z'abarundi n'ubundi zashiriye hano. Ibisa naho batangiye kugenda babyishimira ndetse bazishima hejuru, aho bazibonye bakomeza kugenda bazishotora. Gusa i Bujumbura ho bisa naho bitoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuza gutanga ubusobanuro buhagije ku bijyanye n'aba basirikare b'igihugu yamaze kohera mu mirwano, maze bakaba bakomeje kugenda bahashirira. Ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze gutakaza ku buryo bukomeye cyane Sukhoi 25, ariko tuvuga ko iyi ndege itatakajwe n'igisirikare cya leta ya Kongo gusa, ahubwo na leta y'u Burundi yamaze kubihomberamo ku buryo bikomeye cyane. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze guhomba byinshi cyane, kuko iyi ndege nk'uko nakubwiye yari indege y'igisirikare cy'u Burundi, ariko bitewe n'uko indege za Tshisekedi nyinshi zagiye zihanurwa, izindi zikangizwa ku buryo bukomeye cyane zidashobora kuguruka mu kirere. Ubwo ndavuga indege zo mu bwoko bwa Su 25 uretse amahelikopteri amwe yo mu bwoko bwa Apache n'amadrones. Nta ndege kirimbuzi Tshisekedi yari asigaranye nyuma y'uko yatanze oda ashaka gutumiza indege 3 nk'uko byagiye bitangazwa zo mu bwoko bwa Su 25, bikaza kurangira aho yodarinze ku ruganda rw'intwaro mu Bushinwa bamubwiye neza ko izi ndege adashobora guhita zibona, ko bafite izindi oda bishobora gutwara hafi umwaka cyangwa se ukaba wanarenga. Ibi byatumye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakira mugenzi we w'igihugu cya Kongo baganira kuko bakemura iki kibazo, baza kungurana ibitekerezo basanga u Burundi bwabo batije iyi ndege kugira ngo ibe yifashishwa mu rugamba, kuko babona neza ko bugarijwe ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeje kuhatikirira bitewe n'uko batagifite ibijyanye n'imbaraga mu gukoresha ikirere. Perezida w'igihugu cy'u Burundi arabyemera kandi bisa nkaho koko yari umugambi mwiza. Ariko se iyi ndege bigenze gute kwihanuwe rugikubita ikimara kuzamuka mu kirere cya Mikenke nk'uko amakuru abivuga? Amakuru kandi agaragaza neza ko iyi ndege n'ubundi target yayo yari iyo kurasa mu baturage ndetse no ku ngabo za Rwirwaneho na M23, ariko bikaba bisa naho bitabakundiye. Iyi ndege cyakoze yabashije kurekura ikompura imwe, bivugwa neza ko yarashwe hafi n'isoko. Ubu tuvugana akaba nta baturage babashije guhitanwa n'iri kompura, ariko bikavugwa neza ko hari babiri bakomeretse nubwo iyi ndege yarashe aho bategereye cyane. Ariko amafragment y'ibi bibombe birekurwa n'iyi ndege ni mabi cyane, yabashije gukomeretsa abaturage bagera kuri 3 nk'uko byatangajwe. Bamwe bavuga ko ari 2 nuko byagenze. Rero haravugwa igisa naho ari ubwihebe ndetse no gusubiranamo kwibaza icyo gukora hagati ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeje guhuriza hamwe imigambi aba bakuru b'ibihugu, ariko bikaza kurangira imigambi yabo itabahiriye ibapfubanye, kuko ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ubwoba bukomeye cyane, mu gihe ingabo z'u Burundi by'umwihariko bamwe mu bajenerali bakomeye cyane n'abashinzwe intwaro bakomeza kumuhata ibibazo ku bijyanye niba akomeje noneho kototera intwaro z'u Burundi nyuma
y'uko bakoreshaga intwaro zaturutse muri Kongo aba basirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana rero Burundi bwamaze kwisanga muri manka ikomeye cyane. Perezida w'u Burundi afite gusobanura byinshi cyane abwira barimo General Prime Niyongabo n'abandi bakomeje kugaragaza neza ko batari kwishimira imyitwarire y'uyu mukuru w'igihugu mu bijyanye no gukorana na Tshisekedi, mu gihe igisirikare cy'u Burundi FDNB nta nyungu kibibonamo, bisa nkaho byose babifata nkaho ari imfabusa. Ubu tuvugana rero hakomeje kumvikana ibisa naho ari biturika minembwe na mikenke abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aravuga neza ko bakomeje kuatikirira mu mujyi wa Baraka, ibintu byaho ntabwo biri gusobanuka cyane uko benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje nacyo kugenda kirwana biguru ntege nyuma yuko gikomeje kugaragaza intege nkeya. Ubutasi bukomeye cyane bwa 23 bwamaze kubageramo. Igitega ahangaha ndetse n'Ibujumbura biravugwa neza ko ikikangari cyose mu bambaye civile bari kugaragara muri uyu mujyi, by'umwihariko Bujumbura ndetse na Gitega. Ahangaha muri iyi mijyi yombi haragaragara ngo abasore bikekwa neza ko bashobora kuba bakorana na 23, ariko kandi bakaba bafite ibyangombwa bemerera kuba bari ku butaka bw'u Burundi. Biravugwa neza ko ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi bwamaze kugenda butanga amakuru ku nzego zibishinzwe ko hamaze kwinjira abasirikare ba 23 bari kuri ubutaka bw'u Burundi, ngo kandi benshi cyane nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ni ikikango gikomeye cyane, pressure irazamuka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu nawe bamaze kugenda ashyirwaho igitutu. Ibi ndaje mbigarukeho mbigusobanurire. Nanone ndakubwira ikijyanye n'urugamba aho rugeze kugeza ubu. Leta ya Kongo, leta ya Kinshasa nyine ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo yongere kuba yagaba ibitero mu bice bitandukanye, ariko imbaraga zo ntazo nubwo umutima ubishaka. Ikiri gutuma abasirikare benshi ba leta ya Kongo basa naho bananiwe kurwana uru rugamba. Ibi ndabikubwira ndetse urumva n'igitutu gikomeye cyane amahanga yamaze gushyira kuri perezida w'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi bitewe n'ibyaha bikomeye by'intambara akomeje kugenda ashinjwa. N'amakuru asobanura byinshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo turikozeho tukubwira inkuru zihari zigezweho ubu tuvugana. Reka nkubwire ibijyanye n'ubutasi ndetse n'abasirikare ba 23 bamaze kwinjira ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo bariyo mu ibanga rikomeye cyane mu rwego rw'ubutasi ndetse no kuba bakomeza kugenda bagenda runoniza ingabo z'u Burundi. Ni mu gihe 23 mu bihe bitandukanye yagiye yiyama perezida w'igihugu cy'u Burundi, bamubwira neza ko ibitero ari kubagabaho ari ibitero bitazamugwa neza, ndetse abarundi bagakomeza kuvuga neza ko ibi perezida wabo ari gukora bisa no kubakururira umuriro, kuko izi ngabo za 23 nta na rimwe zigeze zifata iya mbere ngo zibe zafata n'igisasu na kimwe ngo bakirase ku butaka bw'u Burundi. 23 yagerageje kubaha imipaka ndetse n'ubusugire bw'igihugu, ariko ingabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze zibanira, zakomeje kuyigabaho ibitero mu bihe bitandukanye, ndetse ibitero byinshi cyane bigiye bitandukanye binakoresheje imbaraga. Aha kandi ku butaka bw'u Burundi niho hagiye hava ibikoresho Tshisekedi yabaga ku Kinshasa ndetse n'ibindi akuye ku isoko, by'umwihariko ibiturutse mu Bubiligi byose byashikiraga kuri iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, ikibuga cy'indege gikuru mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ubwo rero aha hose haturukaga ibi bitwaro bikazanwa n'ingabo z'u Burundi nyine bije guhangana na 23. Ibi rero benshi bavuga neza ko ari byo byarakaje intare za Sarambwe, kuri ubu zikaba zisa naho zamaze kurya karungu bidasubirwaho. Benshi mu barwanyi b'uyu mutwe wa 23 ngo bamaze kwinjira ku buryo bukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane. Intwaro zo ntazo ni ugutata amakuru, bamwe ngo bashobora kuba bafite na tumwe mu dukoresho dukoreshwa mu buryo butandukanye rw'ikoranabuhanga, ndetse aho bivugwa neza ko n'intwaro hari abafite imbunda ntoya ariko batari kugendagenda bazigendana bitewe n'aho bacumbitse. Ibintu benshi bamaze kuvuga neza ko ikibanza aricyo gitutu benshi babwiraga perezida w'igihugu cy'u Burundi mbere yo kohereza aba basirikare ku butaka bwa Kongo, bamubwiye neza ko bizamugaruka. Intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze kugera hafi ye neza. N'amakuru ari kugenda avugwa neza ko 23 ubutasi bwayo bufite imbaraga z'umurengera, ndetse bikomeje kugenda bigora leta y'u Burundi
ubutasi bw'u Burundi buratanga amakuru asa n'atuzuye atagira icyo yafasha ababishinzwe kugira ngo babe baburizamo kubamo 23 yamaze kugenda icengera, ariko nanone abareba kure bavuga neza ko 23 ishobora kuba ifite bamwe mu ngabo z'u Burundi baganira ndetse banakorana bose. Umugamba ari ukubirindura uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi wigize akarakagiye nk'uko 23 yo ibivuga, ndetse ikavuga neza ko yagiye ayigabaho ibitero bitandukanye. Nanone hakomeje kugenda havugwa umwuka mubi i Kinshasa. Biravugwa neza ko bamwe mu nzego za gisirikare ndetse n'abaministeri batari guhuriza ku kibazo. Tshisekedi akomeje kuzenguruka amahanga asa n'asaba ibikoresho byo kurwana urugamba benshi bavuga neza ko rwamunaniye ndetse yarutsinzwe mu mpande zose, yaba politiki ndetse na diplomasi bigahumira ku marari. Rero bamwe batangiye kuvuga neza ko Tshisekedi asa naho ibyo kurwana atakibifite ku mutima, ahubwo ari gutekereza uburyo bushya ashobora kuva kuri ubu butaka bwa Kongo nk'uko bamwe babivuga, dore ko anifitiye ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububirigi. Tshisekedi kandi akomeje kugerageza kuburizamo ibijyanye n'amatora, kuko avuga neza ko nta matora ashobora kuba mu gihe ku butaka bwe hari kubera imirwano. Nyamara yirengagiza ko n'igihe yiyamamarizaga gutorwa agashyirwa kuri uyu mwanya, imirwano n'ubundi yari isanzwe iba mu bice bitandukanye, aho 23 yari mu nkundura zikomeye cyane zo kugaruka mu mujyi wa Goma. Ubu rero bisa nkaho bikomeje kugenda abimugora. Amahanga yatangiye kuba nkaho amutera w'inyuma, bisa nkaho abo yaririraga bose nta numwe uri kubumva. Leta z'Ubumwe za Amerika isa niyamaze kumwereka neza ko ari we wishe amasezerano Washington, byakubitaniraho na 23 nayo ikomeje kutamworohera, bigateza igitutu gikomeye cyane i Kinshasa. Bamwe mu basirikare bakomakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko nabo imyanzuro Tshisekedi ari gufata batari kuyihurizaho, ndetse bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane muri iyi guverinoma ye. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu igisa nkaho ari Leta z'Ubumwe za Amerika cyamuteye umugongo. Ibi kandi benshi bemeza neza ko kwikubitiro byatewe n'uko Amerika nayo yari ifite urugamba rutoroshye iri guhanganamo na Irani, bikaza kurangira yirengagije Tshisekedi. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane, aho 23 yatakaje abakomando bagera kuri 2 bayo muri izi operasiyo. Ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza, kuko abacancuro bose barafashwe bagera kuri 6, ndetse ahaguye nyine abasirikare ba 23. Ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego 23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa, ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi, yamaze kwica bamwe mu bayobozi, ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora, ahatuma 23 ikomeza kwa divansinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere, ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye, nyuma y'uko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi, bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'8. Bivugwa neza ko 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose, akaba ariho ibahuriza, ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana, bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu, kuko abenshi bafatiwe muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafite imbohe z'intambara, ndetse ko ishobora kubakoresha icyo ishaka. Nyamara 23 mu rwego rwa diplomasi ikomeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe bati se ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura? Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho, icyo 23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba, tube turetse aba bacancuro bakomeje
bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwanaho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero. Ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo mama 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Mama 23 yari yamaze kuba yashyira ibirindiro hafi aho ndetse hepfo na ruguru y'umuhanda, aho yateze mu muhanda ibiturika, ndetse ibi biturika kandi byari bikurikiwe n'abasirikare bari bamaze kwitegura, bagombaga guhita basheringa nta gutekereza, ndetse harimo n'imbunda ziremereye cyane zagombaga guturitsa iyi miryango ya sefu y'aya mamodoka yari arimo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Nk'uko bigaragara, aba basirikare kandi bisa nk'aho ari abasirikare batari bazi neza ko mama 23 ishobora kuza kugira ubushobozi, kuko bivugwa neza ko hari hashize iminsi 2 hakorwa patrouille muri izi nzira, maze igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaza gutanga raporo ko ibintu ari amahoro, nta sasu rikivuga, ndetse ko ubwirinzi buhari butazahangarwa. Ibi kandi byaje gutuma izi drone zasengurukaga mu kirere nazo ziza gutungurwa, kuko bisa naho ntacyo zigeze zibona, kuko ubusanzwe drone ziba zishobora guskaninga zikaza kugenda zireba ibiri ku butaka niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'abasirikare bihari, kuko muri iri shyamba kureba bigoye. Iyi drone ibi bifitiye ubushobozi, benshi baribaza uko mama 23 ibi yabikoze, bagatekereza neza ko yashoboraga kuba yarahacukuye indake zigera kuri 2, yaba ya hepfo y'umuhanda ndetse na ruguru y'umuhanda, kugira ngo iyi operasiyo ize kugenda neza. Ubu tuvugana na agahinda gakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange. Abari bagiye gusurwa bivugwa neza ko bamaze kwifata amapfubyi. Ibi byose byari ukwiga urugamba ngo barebe uko bakongera imbaraga zikomeye cyane muri iki gice. Niyo mpamvu hari haza abayobozi bo mu nzego za gisirikare, bivugwa neza ko bari biturukiye i Kinshasa. Umutekano wari wakajijwe ku rwego ndengakamere, ariko benshi cyane baribaza icyabanyuzemo kugira ngo AFC 23 batungure kuri uru rwego. Ubu tuvugana i Kinshasa na agahinda gakomeye cyane. Abasirikare basigaye bakomeje kurasana na mama 23, ariko banarwana gukura iyi mirambo ahangaha, kuko bisa nkaho bitari borohere. Hasigaye imodoka zigera kuri 4 nkuko bigaragara, izindi zahiye, ndetse bivugwa neza ko abasirikare bagerageje kuba basaba ramforo, kandi bikavugwa neza ko itatinze cyane. Ariko mama 23 ntabwo yari ifite gahunda yo kujya muri duel yo guhangana cyane muri ibice, kuko bisa nkaho nta birindiro bikomeye hafite. Yari ifite gahunda yo kuza kumvisha izi ngabo, ikazitega iyi ambushi kandi yagezweho 100%. Intare za Sarambwe mu kurasana nabo zisa naho zikavaringa zaje kurengera muri iri shyamba, maze abasigaye basigara barwana no gukura maiti muri izi nzira, basigara barwana no kujyana inkomere. Iyi ambulance yaje kuba abana ntoya, baza kwifashisha izindi modoka, bivugwa neza ko zoherejwe. Ibintu rero bisa naho ari agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, cyongeye gukubitirwa mu bice bivugwa neza ko ari Mikenke neza nk'uko amakuru abigaragaza. Niki gitumye mu by'ukuri leta y'u Burundi yongera kwisanga iri kugwa mu mitego ikomeye cyane? Mama 23 yongeye guta mu mutego ukomeye cyane ingabo z'abarundi nyuma y'uko ishize ibirindiro bikwanganye ndetse by'abasirikare benshi cyane hafi n'umupaka w'u Burundi. Neza ibyatumye u Burundi bujya kuri pressure. Biravugwa neza ko mama 23 yaje kumenya neza ko ingabo z'abarundi zifite gahunda yo kongera kudeployinga abandi basirikare baza ku gitugu, bakaza ku kibi n'ikiza kugira ngo baze kuba bagerageza kuba hafi, kuko bisa nkaho mama 23 ifite ikintu gikomeye iri gutegura. Ibi byakozwe, ariko se byatanze iki? Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ibyo kiri gukora hamwe n'abarundi ibyinshi bitari gutanga umusaruro, bitewe nuko mama 23 nkuko byatangajwe na Tshisekedi ku munsi w'ejo mu nama ikomeye cyane yagiranye n'abanyamakuru ndetse n'abandi ba diplomate, yavuze neza ko kwinjirirwa gukomeye cyane kwakozwe na AFC 23 ngo bakajya mu
itumanaho ryabo bakumva ibyo bapanga by'urugamba, ingamba bafite ndetse nuko bazabikurikiranya. Ibituma 23 ifite amakuru yose y'ibyo baba bapanga gukora mu gihe bo batari babizi ko bamaze kwinjirirwa. Ibi benshi bakabihuza nuko icyo gisirikare cya AFCM 23 ari cyo kiri kugenda kidomena nibura mu mezi agera kuri 2 ashize. Benshi bakabihuza n'aya mabanga Tshisekedi ndetse n'abakuru b'ingabo bivugiye neza ko binjiriwe na 23, ariko Tshisekedi we ntiyatinye kuvuga neza ngo ko ari u Rwanda rwafashije 23 mu kwinjira mu masysteme y'itumanaho nubwo nta gihamya abitangira. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu Tshisekedi ndetse na Neva biyemeje guhangana n'abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo baharanira uburenganzira bwabo. Intare za Sarambwe zaje gukorana na bamwe mu ba special force bakomeye cyane ndetse n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'ingabo nyinshi cyane kugira ngo baze kuburizamo ndetse banahangane ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'abarundi zisa naho zari zisoje amabwiriza ya nyuma ziri kwerekeza aho bagomba gufatira amamodoka aberekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ishyamba rya Kibira haravugwa imiborogo myinshi cyane, amaraso menshi cyane y'izi ngabo z'u Burundi aratemba nk'uko byagiye bigaragara, ndetse bivugwa neza ko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi hatangiye igisa n'ibihe bidasanzwe, bisa nkaho muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi hamaze kumvikana ikintu gisa naho cyamaze guteza umwuka mubi ndetse no kutumvikana. Bamwe bati harimo abagambanyi mu gisirikare cyacu, abasirikare barenga 133 nk'uko amakuru bigaragaza bapfuye ku ikubitiro. 23 yabateze ambushi, bari bataragira aho bafatira ibikoresho, wari umurongo munini cyane w'abasirikare. Intare za Sarambwe zibahindamo n'amasasu menshi cyane, wirukanka zimurasa ndetse haza kubaho kugerageza kwirwana, ariko byabaye iby'ubusa. Amarira ni menshi Bujumbura ndetse mu gisirikare cy'u Burundi FDNB bisa nkaho hongeye kugaragara icuraburindi. Ibi biraza gushyirwa kurinde 23 ko yongeye gutanga isomo rikomeye cyane, maze bagasubiranamo bavuga neza ko harimo abagambanyi. Benshi baribaza ni gute 23 yageze muri iri shyamba rya Kibira mu by'ukuri, mu gihe iri shyamba bivugwa neza ko ari ishyamba riherereye ku ruhande rw'igisoda cyangwa se rw'igihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba hakorerwamo imyitozo n'ibindi bisa naho ari ugufata amabwiriza n'amasomo ya gisirikare. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi benshi barenga 100 nakubwiye ko bamaze kwitaba Imana, bakomeretse ni benshi cyane. Umugambi wo kubereza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahise uhagarikwa igitaraganya nk'uko bitangazwa n'umukuru w'ingabo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akavuga neza ko ubu ngubu tuvugana isatumizwa inama y'igitaraganya ndetse imirambo y'abasirikare yamaze kujyanwa mu bitaro bikuru nk'uko bitangazwa bya Gitega. Amakuru kandi akavuga neza ko hashobora kuza kuba ibihe bidasanzwe byo gushyingura abasirikare, ariko kandi iperereza rirakomeje kugira ngo haze kumenyekana uwaje kugambana ndetse agatanga amakuru ndetse ya buri kimwe cyose, kuko bisa nkaho 23 yari ifite muvoma y'aba basirikare. Abasirikare barashwe ni benshi ndetse bivugwa neza ko namwe mu barimu babo babahaga imyitozo n'amasomo ya gisirikare bahapfiriye, maze igisirikare cy'u Burundi kiza kugira ubwoba. Amasasu menshi akimara kuvuga n'abari basigaye mu ishyamba, ubwo ni igice cya kabiri cy'abasirikare bagombaga kuzoherezwa nyuma y'iminsi 5. Abangaba 7,000 bageze ku butaka bwa Kongo, nabo bahise batatana ndetse bisa nkaho bari bamaze kwikanga ko nabo bashobora kuba bamaze guterwa. Ibyatumye ibyari imyitozo ndetse n'imyiteguro bihinduka akaduruvayo gakomeye cyane ndetse kivanzemo amaraso n'imiborogo. Ibintu ntabwo byoroheye igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubufasha bwe butakimugezeho kugenda ndetse ashobora kuza gusaba izi ngabo ze gukomeza kwirwariza mu gihe 23 itazoroheye. Benshi bakunje kuvuga neza ko 23 idafite ibikoresho karabutaka, ariko ifite uburyo iteguramo urugamba, habamo kuburizamo urugamba rw'umwanzi ndetse n'ibitero ari gutegura. Bamwe bakavuga neza ko 23 idafite drone nyinshi cyane z'intambara ndetse n'ikajugujugu, ariko yibitseho ndetse yigwijeho ibisa n'amarokete yo guhanura izi gajugujugu ndetse n'izi drone. Ibi rero 23 iri kubikora mu gihe hakomeje kugenda havugwa ibiganiro by'amahoro bisa naho biri kugana ku musozo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri cyari cyaramaze kumenyeshwa neza ko hari ramforo cyangwa se izindi imbaraga z'abasirikare bagera ku 13,000 bazoherezwa mu byiciro bibiri. Aba ni abasirikare benshi cyane ugereranyije n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bano bikavugwa neza ko aribo bari baje gukora operasiyo
operasiyo karabutaka zo gukuramo 23 mu kibaya cya Ruzizi, ndetse ikaza kuba ikubitwa bagaza kuba bafata Minembwe ndetse n'ibindi bice, dore ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bagaragaje neza ko banyotewe kuba bakigarurira Minembwe ndetse n'ibice bituyemwe abanyamurenge bakahagira training wing